ulit sandali, mamang ko. Boleh. Yang doon sini no. So, akan ka nga. Ran. Puto, tama na pa niya eh. Ayan, Ran. Ito mo po. Kaso liya ka bilama? Iyo. Satu litu dia. Oy, Andra bilama. Yang ada binatang. Ay, Andra. Kontainer. Iyo eh. Iyo. Siya sa bukunti na. Bisa tawa bila eh. Iyo. Eh, Ako din satu ini. Dan kita okey. iyo. Kontainer lesa ada runcira. Ito ka po kete rota. Kaya mo pito may. Ako din disket lebu. Ito ka po kete. Iyo. Iya. Ya pakai nama saya. Sulod. Oh, hindi ba dito barti? Kaya mo wala karniyo. Ano ni ba? Provasi, Devo sotto. Devo sotto? Oy. Awalo ba mo eh? Oh, ibe. Koto turara turang ni koro. Kaya lewat tuai may internet. Kata daw ko. Bangka dalo logon dalo kotikina dona kuaka kene kime minga nawanga na kene chuma na lima na kalau na kabi kime punta na lima na turangay na kor na makapchuma na inga ni yang tong apa bisnis tu boy Mavana na Vakarautaki na boli bibili ko kena ko sa sarangan ko wala ba pakatawa emosi maro juga na mango sa tuna dari ko baru na bibili na pasar Vakasigalevu kana rice curry, beef curry with rice for lunch, and we're having lovo for dinner. The men are preparing lovo for us to have in the boat. We'll be leaving at 5, but we'll be leaving the village at 3, so we should be in Lama at 5, and the boat will depart at 7. And what we've heard that the turangan na Tinayao will be in the same boat, so we'll be visiting Sawana village before we get in the boat. Yes, yeah. May goro-goro kana may buang kaya aku baru belok meeting besok you ya gitu pawa na tu ini teru tuwi tera so boy taliasa na supervisor karniyo sa alam mo yan ni nakoro nagkukorlo mani Mavana